Rari nende ni ontuko ya mudiende ne ya mweri yuena na lebu kona ni itariki 30 mweri yuena mwakeni ya 2023 ntuko ya ro mweri yungi. Kwa tani Nteto chieto cha Mugwanja nbeto PHINEAS. IMAANA. Tukiambĩrĩria kaunti ya Thaa Nithi na arani ndia bithaba ile baporithi batete oturo bona bone nyuma ya kuragwa ni mwingi yurayura na muthuro tukubaukira irwari bobu karikite ntere chakathanje gamba ng'ombe ndene ya kaunti ya Thaa Nithi. Kuririkana abithaba barethirite nindi bagita ndene yanduke mona kwenda utonya kwenya gukirikana na bakiwa mwene tukione kwithira kitumaira maratathi ya nylon ya rethirite akira wani thirikari kumaniana kachakache nende ile mwingiro mbere kwithira tonyaira no tira nende baili baiba utautura bo hene Nteto twithirite tugita na mbere kuthiatira kendo tira nende tukumenyethecho na chikethira chiko yaira uworu Weru areki Nteto cheru Thaa Mugwanja nangira kone ati wakibathoko enjero ya Embu bukambiriria na biashara bakethira nende bakithamwa na wirigiro wa biashara bane ati tokwene ikethira ina intobyo uguninde bethirite baitara kia baina wirigiro into ya bioro kinya bikethira nende bietagairo kendo tira biashara chioni kwithira gita na mbere kutina kwangara na kinya kurekori tamwani kwa mushiri kato echo. Waki wa thoko njeru ya tauni ya Embu ni wambiriretie varia avuri biashara a thoko ya nguo magendagendetwe mwena umwe niguo aria engi mendagia irio na omone gwa kwenderia mbere ya thoko iyo njeru na nene yakitwe. Thoko ino njeru irongoreretwe gukorwa na kundu kwingi makiria kwa avuri biashara engi makiria na niguo gukuria utonga wa tauni ya Embu na kaunti ya Embu yonthe. Urona tuli ni thokoli nibo turarutire andu niguo tuvote guthondekera andu aria kuria thoko ya irio kuria kurathondekwa thoko iria nene piu iria iraretwo ni the national government, so andu aria marayava turabotire kumavira na guku iguru niguo aya maoke mathondekerwe gwa guka kwenderia andu a irio. Guku avuri biashara aya makiamukagira murandi uyu na njira mbega gutari na aria mararegana naguo. Narutite biashara makiria miaka 30 thoko-ini ino ni ni umwe wale maratuikire marahutirio ni maundu ma kweherio guku gutwaro mwena uri ungi koguo ndi umwe wale mahutitio ni maundu maya no ningi ni tuonete ni wega to ni maendeleo maroka kundu guku kuringana na uria gavana witu aratwirire na maendeleo maria maroka turaiga tutikuvinga muradi uyu ni tukumusupport. Wa uguo avuri biashara aya mari na mwirigiriro ati thoko njeru iria igwakwa ni ukorwa na utheru wa kirathi kia iguru vamwe na ugitiri wa kwigana niguo mavote kugacirithia biashara ciao. Kindu kia mbere turekaraga thokori ire na giko nwetha riri twathi thokori ira turahindwa njeru gwiciria maundu magakorwa me mega. Okay, taru thokori ino turekaraga kindu kia mbere gutire na mai gutire na cioro na ni turabuirira kwa njeru ni ikorwe na indo cionthe koguo tureciria maundu monthe ni makorwo me sawa. Turitira inthuku muno tondu rimwe ni turaiagwo mundu no uronaga no atiga mufuko wake ruciu ndagakora no kuria turamenya turathi kundu permanent koguo tureciria security yaku ni ikorwo i mbega. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tume kaunti ya Embu tuchigere kaunti ya Meru ndeni ya kisio bungi ya kiatia niezi na rane nde taoni ya mekindori ne kuirigira kugunika bunene na kubangania kuna nende kuthira kukirigaira bobu manite kinyana plani redrete kio mwaneka kana kiritawa yote deiria kuwa bangania boya taoni kana thoko ya mekindori bobu manite kinyana rui rarudara kiliana na kwangaratania biashara chantu baingion tubrane nde botumite bangi bakeda baikena ira mubango yo mukiri wa mitheka na kulikithia. Kwa miaka kithumba nende akari na biashara ba mekindori tigania centro baithirite baithi nene chio taro nyumba chiao amwe no talatara tia kunokerwa indoi na kuthukangirwa into biao bianduka kumania na kunoka kwa muku utaro yuete kuma stage anto yuethera yuiti nusu nusu roeta anjera inge yonda yoke anjera emo ko umo yonda yoko magira yoke ana yoke mbuloka karabati ni tumete anto ba mekindori bakethwa bena asare nene na aru atugwiritwe muno tu akariba mekindori ingugiria governor wetu Bishop Kawira Mwangaza atwitirite no ntu kukurukira kukunurwa kwa drainage eje rojero ruinge rotomba gutonya ndukene chetu ithoke into bietu mekindori twere na thine nene sana na itukuona mama ngugini kabati obura ugire
na twicokairinya mheshimiwa Kaimbo nkatho na inya sana no tunageretie kuona is part of us na tuthirire thina imwe ya icha drainage tugwiboya no ntobwa ngwira na nibwega ambiro turita ndene town yetu emekindori ngwete mekiru eri town iri lakini Thaa iro twite kuona manto amega at least Thaa drainage chetu che kurugurwa na tumucokere nkatho muno batu on behalf of antoba mekindori no ntobo turikana na twirende kumusupport kinjira cionthe ira akethera akienda kiruriti ngwibwetu nende baina gintu kya kuwererwa nyumerwangirwa biashara thirikari-ini kaunti ya Meru batungeretwe ni abisha munene James Mutia kwambiriria kutheria mitaro ya ukulukia rui. First aid. Sawa? Ile mpango iko kwa plan. Tuko na mpango kubwa kuona ya kwamba watu wa Migidori wamekaa vizuri. Ito kwenda kwa ya town ya Uma town yongwa. Na temea kwa town tena ubango na tena plan. Bakiaria atongerie batauni ya town administrator amwe na MCA Julius Mereti Kaimbo. Migidori town ya tuire garia ke town ya tuire tegana itawe ringe mono. Thaa ini ni kubwithirwa plan. Migidori town plan iri almost final stage. Etiarogete with assembly ya approve na MCAs kenda ya plan implementation ya njiriria na governor wetu Bishop Kawira Mwangaza aina kiroto gena na mnoge Migidori kewagisha Migidori ni uginya status ira ciendeganite cia town barabara iruoke nyuma karabati chegoro njega ndrone njebu njega ngoroba cia njebitia obichi cia recreation center cieye cia administration cia account cieye na kwethe kuna stadium kwethe kwena naro korwa atawa yani town ni develop rata cia cia tata ikora ko plan yo ya chief uga ye 99% na ndinama next month ikagazetwa yekiro ngathetine kona ne kuthiria ngwe baraba akite karabati cio chewaita ndukene cio ikainga ara mutolo bati kuritirwa no mwanka tuye plan to change kenda tuye karabati bobwega kwa nkromba bana baingite karabati cieto bamenyetu ite kubuitha mwango ya guchitharia kenda tuye karabati bobwega rokoro tu flow sio Mutia ati ulikuringa siasa cia kaunti Meru na kinyatigania isti ngaba nayo kanyarite ngwe kwena bange bo mweketha ibwize bampeketho bawa eketha o ibuka ngaba na eketha bwe imbi bo mwekethera kethe Nteto Meru itwamuringire kura nena ngwe na ngwe kikatiba ngwe mbere seneta ikuona mahitaji kana mbi kuma na kithika na ya thirika na MB account la itronge la mbi thirika nene muntu mbere kupinga murandi yu iseneta wambi ndiketho kupinga mbeji tike imbi kwa no kwenda kwa oversight ko oversight ruo imbi kwa oversight mbere seneta bati kuagisha mbeji kwethi atia ruo yetu na meri na utimbia chethi atia number 2 turane kuongera nkulukia milioni 600 ila bati kuya nariko na jona ara ingire ene mbio ga ko oversight ngoe ya oversight uringana katiba ingoe ya mbi account MCA sawa endeka seneta kwenda kuyokia ngoe ya Kaimbo Migidori ne toreti ya wanyuma no ndo bandu ngitora ariko utejije bulu ya ndo beto kore mundu tora wa kedando kweko okedho tengo ikwethi atia ketha munya batu wa zero boga Mungu ketha krito batu wa zero na kinya kawera na wewe ketho we ibo kwenda kawera ketho bwe iwato kethi atia kenda bwana mheshimiwa Kaimbo antoba Migidori ne ibare yote baya nafasi baya atia baitenguye kwa sababu sisi sote tunalipa ushuru. Kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika. Akristo ni botari bedere ba medo kenda batika orongo chwe kana kwa iruania ndubara bauchieta unjia ende ni borongo bobidirite bukioneka orine ndentere chia shakahola kudirite kukioneka mutumiri omwe uratiete antunkurukia na batete oturo ibera betekie bakachemania Yesu na wichia tabia kurea na njira ingi mwanya ndubara bodirite nende bukiara kwa ni batire Jeremiah gitonga kiuga mundu na batire oteka kinya kanisa era kwedira gita atikedira kera kwa Kelvin Kimari na Nteto.
onde meri kathumba itite na mbere okuyirwe kiumburu ntuku nteresha kaola mwithone Kilifi ikiringanithwa na mutumirio mo Paul Mackenzie Thenge riu batiri munene urimbo rungamiriro kanisa cia Katholiki biricha bure Jeremiah Gitonga na uritia Kristo na itio kinene ntere mwanya kwimenyera buru anduriro cia kanisa iraba kuthia tanio ntuthine ye humanity ya buru kwina kimako mono tona mantu athithikite na utero marindi na gukwita ntu abainge mono ntu bamaromba kuthingata mantu ya ndini yatiagirite kana carrots kwa tukuromba Kristo mbere bachiume gushungusha mono muntu atonya kanisa ne agatonya akamba kumeshungusha bwe gako na kanisa ne elitana mantu yari ku mantu yo gitema jaba gitema mantu yako ya murungu kai mantu yako guitana kwa uturombe ne kenda kinyantu bamba ushungura kanisa bwega na kiria thinjiri kana kiribara bangi ni aunja baruteto ro mwathani murungu au nthigurune tubatu tongerete kanisa mono reverends pastors tuthingata murungu bwega tuthingata murungu na guitana ntu bwega njire njega mono kuthingata murungu na koberia ntu mantu ya mogwa thia utonya na guitana ntu bwega kurukindi ni njega ya kuthingata Kristo bwega kwagirite na bunge bo mwanya mataro yawe kirintite kanwa shuku yirwa mishia ati kamwe kuru na mukuru mwanka mishie kunikanga family nyingi kutukwathukana mono mbere ntu bwega gutwika ntu buga baita bakamo secure ni kwa bakogya mantu yake sasa bakoriyo mantu ya maromba kwa family yako mantu ya maromba number 2 family yako ni mantu ya kurekanira utu family bokara boga tu batukurekanira kwa mukuru na mwekuru no ntu ni antu timama kuthukania kana mbugo omona andi no ntu na weakness ya muntu akara gwita bwega na kiri turomagita yonthe bakabena kurekanira na kuthikanira na kijana nkuruki bakabena mbere gwita mbere kurikia rwendo rwao na mukuru bokara gwita faithfulness ko turomagita wako ya baberu ana babe na baberu bathinga tekinyira baba bashime gwita mbere kwa family cyo bwega na njira ya maromba na njira ya rwendo na njira ya kurekanira na kuthikanira kiripotera Weru weekend kumba bore mbita wa Kelvin Kimathi na rwarekere orianda gitare nditare na kwithira kiana mataro era mwekurini ndi abatire kwithira kithia taira kagita kara kwirigira kwithira kithari mawana gakenke niko mwana tiga twaririe imde gukonia matayarisho bamwe kurabwite kwigwa kirutha rira eterete kugia na mwana itwiye once mwekuru agia nanda negagwa akithingatirwa clinic na negagwa akiereshwa mantu mamwe gonthe megwa makiendekana gukonia rira kigwa kigia na mwana na mono mwekuru negwa akirwa egwe ai ready kaiwe tayari igitarea kugia na mwana part of preparation ni kwigwa na bwita kwigwa akiaria na daktari wake kana health waka ura kwigwa kimuthingatira kenda bomba kwigwa bakiariria mantu ma gukonia kugia na mwana na ria bakoria mantu amani pengine kuria iko akigwa kigira na mwana isibitari iriko ntomba kuwa pengine mwekuru rethi clinic bantu tewa kwina delivery services kuna bito kwa kile daktari kila menye isibitari ilikuwa kaiwa kugia na mwana na stina bito kwa akioria bioria binge pengine na atakwa kimenyanga dira ke abrite kwa kivisibitari no yono tuwa mwekuru na bito kwa kimenya the estimated date of delivery kenda oburantuwe gukwereria egwa tayari lakini tuije kinyarea mwekuru erwa pengine ntuya kuyana mwana nio ino tirasima iwere exactly ntuwenu no yeye mapema kana gachererwa kwa hiyo tuwa mwekuru kwa tayari rionthe kenda rira leba pensi kambiria koja ewa tayari nao gintu kenke atubeta kumenya mwekuru beta kumenya ni rira ku thingatirwa in the clinic with a na daktari kenda menya the type of delivery itwije kuru baba mbakwa bena pengine bena operation previously na this time kama tena bwita kumenya kethera kwena chance ya omba kwigwa akagia na mwana normally kana ni still operation kwa wewe ni kugia na mwana normally kule preparation ya kugia na mwana normally na preparation ya kuigwa
ni operation. Also itu dressing. Dada ore in after delivery ukewe kiende kana wewe na nguo kana pads cia guchange. Kwa hiyo kupaki bag ya kwewe geterete delivery wewe na pengine cotton wool kana pads ya kumba kwa gitetheria kurigiria rukorwa rukiwa rukiuma after delivery kana in case kwa na excessive bleeding. Kwa hiyo gitayarisha wewe tayari na bag yaku ina nguo ciaku irashumba gutumira na including the pads. Also reo thiete sibitari pengine ya thirikari omba kwikendekana into bibinge ta karai karako ugitumira for bathing na pia kwa na sabuni ya kweria na kana slippers. Na muno tuga kinyare wetete futhi for labor iwe wena irato comfortable. Tirato biabuke wa biwo wita ka ko kinindi kwa meria ku oga shoelaces. For example, after delivery through an operation, to recommend kwa meria no through kwa meria ko at the operation site. Kwa wena ida tutapengine ta free open shoes you just slip on without bedding. Na pia iwomba kwa wena katauro gaku kala kumba kai special. Wana itemea tona ile common kaiwa na multi-purpose ni African leso. Na ituga mwekura kwa na kaleso gake. Leso comes in very handy kiwo na kinya kiri mwana. Ituije tugaga mwekura kwa tayarishete kuya na mwana in a hospital. To encourage hospital delivery atuka kwa ekuru batie kwa bena mibango ya kugera na ana mechi. Nontu ituye kwa complications ya shomba kwa raisi. Ida kire kimwekuru na kana kimwana iromba utomba gutetheka ukethira uri muchi no wiwe uka bleed excessively kwa mwana akaomba kumena problem kwa utiba kugira na mwana muchi ku ibangire sibitari rokewa ukiya na mwana nwe. Right, nani kumira tukudatu kiona kanya kakunoka indi nchokerete oringi na Nteto ingi. No kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku aja Embu College turi kwa uritani bwa guru bwa gukugwatanira na twanya twa ngugi turia turio kwa miaka 28 ni tumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders kiri ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki ni tumbithitie gwikiro thumbi kwa aritwo 2020. Embu College ni tukuragia na gukiria ieo mwanya gukurukira gukenera unturio bondorijo mwanya. Ciandikithie uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiritwi. Ujukania bome ni bwitete na mbere. Embu College, skills to go places. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingira thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride.
soil acidity ikarikarira muthetu jwaku jwathiriro ni rigu na gutonywa ni acid. Rira muthetu jutonyaga acid ni jothiragia rigu ya gitumi ni jwenika uthondeki bobya kurakira imera ngugi ya gitumi ya muthetu ya nitrogen fixation ni ringika na muthetu ijithira juri gwatine bothine ya soil erosion. Murimi tumira fomi fertilizers kire urimi bwaku kenda kuthiria thina ya soil acidity kenda kuingia maketha jaku. Ntumirieje ureteri ni fomi fertilizers kuma kwa Itracom fertilizers. Form ni fomi fertilizers. Jokere na turikirie na mikire na mikire na rane ndentukeru ari antorme bakwithira baitara wa mantu yegie uwikiri wa irato kuri irato birabatire kwithira ndio ekaya wita kyathone kubichina na kinyamba kunto mwanya na iyo mataro ya ntukeru ari. Mekere antukwe narua nie gutumenyithia uria ntomurume abati kwithirwa akari rirekira iratu bina. Riria ntomurume wekira iratu ja bibi ithiro gikira nguo igwitwa official kana suti. Riria wekira iratu ja bibi ugekira na jeans nyuntu ukethirwo gikara uria utibati. Iratu bibi official biendaga riria witite obisine kana kinya riria womba kwithirwo gitwa kamucemanio. Kirato kingi ya sport shoe ugekira riria wikirite suti ni nto bitiendete kuringanirwa. Sport shoe ikira riria wikirite casual wear. Casual wear jayo jeans na t-shirt riria witite kiatho kana riria witite inya guchetha. Kirato kingi kia boots ikira gitene riria kwinaga ntaka na riria kinya umbite kwithirwa kwina mpio. Riria wekira boots geria wekaniria na nguire gwitania nayo. Iratu umenyeri bwabyo ibiendaga umenyeri bunene. Ugekira iratu bibi bitina soksi. Right, na ndikumira tukethatu ikaira gatanta kindete chetu ni bana ontu bokwithira watanirite na batu mwankiro tomba kwithatu kinya na kinya kibara bonde bombithia twenkaatho na mchinene ruari nende Manchester United bombo kinyango ringwe tikwa kinyango ndunya bakinyangwa otionto ndu ko onto boryo Man City bakiocinda tuketho jamana kiantuko ya Jumatano ngekwenda kaita kimbito PHINEAS IMAANA.